ไอ้กัน Chief Ministerin voin demand sai ho naron khai khom le do na ni a pui le vie wang he kan react kan mai he zo stream tung cha he kan sui lo ka zo stream he Android mobile application mi zo tong ngai movie en theina ni ya Google Play Store atrai na download theya tin he zo stream app hi Android Smart TV a po man thei ani he zo stream app a hi ani movie eng po Korean K drama mo serial Bollywood Hollywood eng kim mi zo tong le lin sa vek en thei ani tin zo stream hi mi zo rama chuanin he mi subscription le pay per view platform in kop thei ma saber ani ya tin kan subscribe na man mil zelin account ni share thei te po mani chu wan chuanin zo stream hi Google Play Store atang lo download veula he zo stream app mang e hianin mi zo tong nge in movie in lo en ve don ni ole tu na chong kan ri kang speaker kalome di mana kalu main gang tok jin kha soinon le ania wang le on lama do so kanin the dar me ka wangin yes an soifia adik MNF channel a anron post hi mi gang tok chung chang khimo chu wan chuanin kan Chief Minister ina hetianga aron soi le hi ge chu tha ka ti kalok ka du a sang hi le paruk Mars di thuma khan PSC meeting kan ne ya kan chairman chu pusai nga ka ni amaro chu dam lo wangin a local thailo fa tunge che rang kan ti a puzir nang cher mai te kan tia kan ruat chopa kha ba kha a cher zui om reng ka helo ka hresual ani lo chuan ti chuan kan jin ta ta khenin nia puzira acher ama acher lo reng tiang zong te khanin anron soi kwal le ni kan jin hona kan meeting a po keima ka chera tur not po ka saina anu po ka cher zui zela tin a tram le po kan ni zui le a le pe po kan ni chho zela zorama hian PSC chairman hi ani raiber kan ni mai mango ka tiani ka kan soifia du lok ani mi tam takin khati hun lai khana chairman okong lo do tin buleron tan ani an tiani tan thil hin selo ve theisia suan demand somli le pariat na hian ICT hian kan lu tanga hi Mizoram sarkarin na sataka tun nai ma kan son na ani tun ma la lo kha zung mai ni entinan ILP online portal version 2 November samni le palia kan honga Spartan seamless performance appraisal report tracking agile network he January sang ni somni palia kan honga property return te performance appraiser te ACR te po tuna chuan tikhan kan lo ti theita han holding online portal hi September sang ni somni palia kan honga MPSC online version 2 hi June sang ni somni panga kan honga recruitment related service te online registration submission fee payment zong online in kan ti to tin fire service online hi November sang ni somni panga kan honga Chief Minister online version 2 September sang ni somni palia kan honga grievances redressal zong online in kan ti to tin MPAS online portal version 2 June sang ni somni panga kan honga traffic control te exemption permit pek zong po online in kan ti to kai up le biometric attendance kan shreveka tuna hian sarkar na toksin khalle sangre li le parukin hian mangmek ani ruangphur online kan ria startup mission portal centralized system support to aspiring entrepreneurs mipui online Mizoram house booking e-sanction e-tracking kan nei vek to khangkha ten Mizoram house booking po online in kan tia MPSC portal po ka soeng khan kan nei to ten sikolo zaruk somni pakwa hian computer set kan da tola aman ro dang tenen sikolo zathum pakwa hian ICT center kan hong to 4G omlo na hi tuna khian khosom thum vel ala oma ten Mizo fiber grid network kan nei boka basini noi Mizo translation tuna in thadeu kan nei to kan dictionary man lai ai ma hian emi kan Mizo translation na hi athave to ani tin Chief Minister online portal hian department poimo zong kan thlung khon veka one stop digital government hub kan hong ani kan mangtrang kai hle ani chuan GPF fund portal kan nei to CSR connect kan neya matchmaking platform voi tam kan siam to boka motor accident claim tribunal nei one line platform hi gawati high court ten kan siama
SDG dashboard centralized digital tool kaka monitoring le tracking le report progress kangka SDG sustainable development goals ti nan kan mga tin iram portal kan niya Mizo diasporas hub kan niya Vantlang Viltu kan niya hi DC search pin kan biala siam ani tin geolocation tracking te kan nei to a computerization of RCS office panilo ka kan honga Aizol hospital online OPD card lak thei ani to a health department complaint helu na bahui apps kan nei boka tin PHE leak apps an nei boka monitoring tuilo leak te không in point of order demand kan suya kan house leader khan a department lo lir kha asoi box ICT ka soi ni ICT demand somli le pariat na chunga mi ve kan he kan soi du lai chu chiếc thì chiếc anh chief minister point nè facts and figures nè ron rithak thak ni dang kan house kal to thina te hian a minister in charge te ma CM handin nei chu zo na poimo big te a lo hi chuanin ama hian ron chang vek zel mai si hi kan minister terin tok lo na hi ang ka ti dewa zo na ka sang lo demand ka soi ve ni kan house leader ten thuan soi rei thei zia te chu kan hre ve vek Speaker. Chuan health department a chu ba hui Speaker, apps kan point nia of order. Không ai takin. Tiang hi aom ngai lo kho ping ka thia demand soi hian ka voi kha. An chief minister soi dan taka an LOP le Dr. Thangte din chok sak ani pane ke option number 42 de wan Siat na nia. CM tihan kan vi research te kha wen up turin te khan an soma kan pass bai thin khan ka thia aga result ta nge di thil mak tak chun hi mol thil kan hredik teu thei khop mai ka ti kha tal puk thar kan nia ke ni chu tin GP ma electric bill pek na kan nei to a RDSS online te RTI online te kan nei to a tin digital cooperative service implementation te khang kha kan nei to a tin hemia wang hianin incentive po noi zaruk kan dong to a tin revenue a hianin reform an digitize te wangin noi sang kan zanga lo mana kan dong to a tin lan reform nuai sang kan zanga o kan dong to a om je bera choni ka chief minister khianin sarkari na achievement sang sang kha tar lang de pop maya kha opposition tan chonin hel om ve via wang tin kan soi le du chu hemi chief minister relief fund po hi engzange kan don engzange kan pek chua tu ne na kan pek chua ti om munain mobile tran khan im he chok vek thei to bok tiom he tiang ang transparent deuh hi lom tra alang tlang le ani chu he tiang ko nga hian ma kan son ni alom om ka tia amaro chu ni chena kan member pakhatina ron soi Departmental kan portal nei te kan upload lo chuan ada ta thun tu chu mi hring kan ni tlatani adik lo kan thun chuan min mi sky dona kan update lo chuan update lo reng dona outdated so bang AI ate po hian thil chen khat kai point zona kan zo hi a chan na hi in chan na hi dik lo tiat beile te kan ya aba kan nei lo ti thina ni update lo lu tu ka heta hian kan department te kan member pu pai buyana soyang khan trang deu turin kan ti lua ten kan member te khan IT lama khanin ngai poimo in ya pu are sa khanin om lo mo ram ri ru la ngai poimo ne ya ten purama ta khanin thinglun angai poimo a pungu na khanin chong te lui ngai poimo boka khang kha ke ni poin kan lo ngai poimo anga tuna hian khosom ni pakhat a hian mi hringa nom to lo wangin tuna hian tower dan na tur hi khosom pali kan thlang fel to a khosom pakwa hian in malak na tur kan nei ani khowela hian ramte ni hi advantage ania idea hi chuan Israel khwan a startup car park capita hian an sang bera Singapore hi ease of doing business a thaber antia Estonia phei chuanin an citizen zong digital ID an pevek to a service zong ki 99%
อันดิจิทัลสเวกตัว business registration ที่นั่นเฮียนมินิทขัดบากอันมังต่อโลอันนี้ส่วนวันนี้มิโซรัมฮีรัมเตเลมิชิงเคลมกันนี่นั่นเลขัดเทียมตั้มกันนี่นะฮีให้กัน advantage อันนี้ส่วนส่วน digital state มาสเบอร์อินเดียนี่ฮีกันตุ้มเรือว่ากันเทียงมาจุกันเชลวะ digital literacy กันสร้างเต็น teledensity สร้างเบอร์ state กันนี่try report 2023kan in Enchuan kan percentage to 115.34% ania national average to 84% so ani wellness density hian kan percentage hi zale som pani point pasari bial ania national average to 82.46 so ani so tiang chu kan nia tu na hian state data center santlung tak kan nei to boka women internet user le smartphone penetration asang berpol kan ni DigiLocker adaptation ati traber pol state kan ni boka awisman barat digital mission ati traber zinga kan tela contract record hian digital state ni thaiturin potential kan ni ani chuwang chuan helai hi thaito pa ma kan son chhozel na tur ania kum ni chunga kan thlen chin hi alom omin ke ri ani tin education na hian kan sarkar nuwa nathar kan lak khi sang ni chuang to mango katia maro chu har san na kan to chu zirte tu tam tak zirte na thok lova office thok an lo om tama chu kan minister hian zirte nam huna da le an tum hian har san na to len ber chu mania po soi to kha kan hun lai kan da ania kha kha chu ti ching kan tama chu chuan na tho tir thei lo ni chu wangin ka in an hun lai an lo da po ni se zirti tu ni lo zirti tu ni reng si zirti tu lo munan da kha chu kan sarkarin zirti tu din muna da le don ni chuan ron soi pui to lo from turin kan ngen ani ivela ma mi te kha point of tin order study tura poisa kan lo da tlem pala maro chu additional allocation kan peleang ti mania ka soi to tin amalgamation kan kalpui dona PPP method kan kalpui don boka provincialization chungchanga hian hi a minister decision ani lova council of ministers decision ani kan zawaya mok kan phurna ani ta chuan tlom ngai jirti tu na te lo tlem te nan lo thoka ti chuan an lo senior to ya an zaom mani kan lai na ten hang mi te amaro chu provincialization rules kha sarkar ma sa siam ania chu kan chom sia sumi ina criteria siama chuan khang ho khan leng tat lo ni Pu speaker point of order karing reng an ron ti har ma ka ti rules on siam thar nem khop maya khalai han hukan tat mai kha thil sarkar ma sa chelama pianga pu zel mai mo langam lo sarkar hi chu aba fu lo em achia le that lam chu engpo ni se sarkar ma sadan siam kha provincialization a hian kan choma amaro chu pakhat chia kan ti dang lama relaxation provision lo om lo kha relaxation provision kan siam bel ani amaro chu kan relaxation provision chu kan mang mai do ne miang kan han ti khan kan mangam meu lo vani thingtlanga nau pang nei tam tok lo te kha pakhat kan ti chuan keipo an ti sel do na wangin kan relaxation provision hi imang lo mangu kan ti pakhata chia tu na hian kan mangani chu glit blind school or dutlang blind school hey chu blind school an ne eng ti kong mai nam pa nau pang kha an nei tam du thei lo re nga hey chu tu man an thik em lo wang chu ai ve la mai mi te point mim rem ti pu yang kan ti ya chu wang chuan an ni hi su relaxation provision mangin kan provincialize zinga kan tel don ani ti chuan tu na tu kin zinga te po khan han ri lai te an oma anin som khom na to pa ming an sign na po khan criteria tel lo criteria atling lo ai o in ti kha an ming zia dan khan ya tling lo na sarkar ma sign dan alo siam ma tling lo na kha chu ti ngai na kan khabik lo ni
tin law department kan rona min film kurpuye maya state danga sarkar ina provincialize atum court ina alo phal saklo helo omtru mai ni so chu asikul ina a building a ten lo tling lova nau pangza ta ten lo tling lova azir te tu te ka fom chopalak mai te an lo nia khang zong kha chu ko ta khan an tla zel mai ni chu wang chuan film khur turin min ti a film khur takin legal opinion kan nei angin tu na hian sarkar ma sai na lo ti zong kha chu an qualify ni phot chuan pakhat ma ipai lowang kan ti ni amaro chu qualify lo na kha chu ti ngai na om lo ma hi chu kan riat tiam tlan a tha a tin headmaster te po hi provincialize an lo ni khan a headmaster a kha headmaster ni tur khan a qualify don to lo ni regular ani khan in a service kum khan na tran don chawa ai senior no pangte te azir tir chu kha ai nan lo senior to dona khami noi handa khan sikula chiat vek kan lo wangin a hei chu kan lo provincialize ni point headmaster te hi chu itti dang lam lo wang kan ti ni an pension thlengin angai in thok ro se kan la ti sel a khatiang kha kan kalmang ani tin tuna hianin sikul repair le engamo vela hian kan han ti viau tak na a drama sa khan kan opposition leader ho hian nabat sumpu kin sikul za somre le pani vel attend to sakthar attend to repair attend to classroom le science lab te khamia tan khan poisa nuai jang sang thum janga khan lo pu ka ei hi loka yukta hian thu boy hilu tatlat maya elaya hianin unfought RAB la hian contractorina abil thelu chu nuai zariat somkwa pariat ania education department technical branch ina anbil diknitura ansiam chu nuai somsari pariat chau ani nuai zariat som pakwai nen tam le ni second RAB la contractorin nuai zali somsari pakko chuang abil le a technical branch chuan nuai za som pasari le tin hei ba khi anna tho quality te le tiang anin abil thai lowang an ti a ti chuan technical branch ina contractor bilak thai tura an ngai le contractor ina abil tho tak in tam le ni chu nuai sang khat za somriat pakhat chuang ani chu ala ta tho ani tu wang nge niang chu ngai to chun roi ve to mai ilangin chu ko ta tu na hian om me kani lok ai ta hianin tu na kai ni huna sikul kan sakre reng chuan a sikul head te kha khan completion certificate an sign lo chuan bilan la thei lo wang kan ti an thok sengam to lo wani report ama chuanin headmaster the principal te khanin engzan nge estimate pon hello a copy pon dong lo eng main ro theina nei speaker an thok sengam lo ti chu thala kha investora tu sarkar ti lo ma le ange mo athala chu wangin eng sikul hi hetisat mani lo ka sak thar kha tha chuang lo hi oma khang kha han sa thale do ni la poisa mu kha har le to ni chu kan har san na ani Ten State University a khan mania kan soifia to cluster college te hi so ta lung le in son turanga soi tral tur ni to lo pion pakhat po kan son do lo ka ti kha awm ngai na nom do ni ten ba se tain da lo an tia kan da chiang khom mai State University turi in en lo mai ani ten service review committee hi kan member zom tak puti bc ana soikha ka trom puya education department a hian zirti tu ni tlak to silo hei chu pension tir mai ro heng an pension scheme thadeu kan siam sakalom kan ti service review committee thut mu mal lo wanga a department a proactive talk lo wanga sortlak lo voin thlenga la om hin omani so wangin education department hi proactive deu turin
ไว้ในยันกัดสะอันนี้ทีนอักมีลาติค่ะกัน opposition leader เนี่ยสวยก็กระทรวงครบไหม DCMA อาลูติละอันทวางกันรอนเขาเดียที่มารถทิลอมเสียเหตุอย่างเฮียนี่ District Council ปทุมอินะปอยสากันเป็กอาจารย์เฮียน salary จะสมควรปัสริ point สมปลีอันมังงิสอรวลินอันมีปุยเตหัมทรันเนตุรินอันบาเจตจังจะปทุมโปอันสิชวกพัลโลอันมานี้หัมทรันนั้นอินทนานกินนานโวจนนานอันมังงิส่วนวางเงินชุดที่ตะกักคงไอ้ทลักอันนี้โลกัน District Council เตหิเลสันเป็กเวทปอนหุ่นโตเป็นสนาฮิอันหน่วยสังทุมสงาปลีอันละบาsalary หน่วยสังทุมจลีสมสริปัสริวิสิโลอัตานหน่วยสมลีเลปังา medical reimbursement หน่วยจะสริสมปัสริอาวาอินหน่วยจะสริสังสริจะนิสมกัวปังาปอยปัสริปทุมตัวนาฮิอันอันบานี LADCB กะขัดที่ขบเตจูfinancial emergency เตปอกันปวนไหมเตปออัฐเวตอลอมนี่ขัดที่เอ็มสรการมิสมาเนจขัดจูพอยสัยเป็กเซลที่หาเวคบต่อไหมก่อนเขาไว้ถ้ากิน MDC กันอย่างพ้น MLA นี่มันนั่นสื่อเวลใครค่ะนิมินมานี่เรามาพบกับสื่อตัวสรการชะลาวเล่มูมัลลาวเอฟเฟกต์อันนี้ทุนสรการเหตุชวนกุมขัดชูงตามเพชวนมาสรอลพอลาวเทยลาวตีลาวเล่เป็นส่วนเล่ที่ไอพอลักตุมลาวอินเซกะอินเสียมชัดตุมนัสอันนี้ข้ากันสุดยอดจวนกันมอมฝปังตุ้มให้ทอปมาลักพวกกันตุ้มอัน performance กันเคลียร์เวพอตังเต็น devolution ปีอาเฮียน grant ที่กันเปล่านี่ลงเองมาสักกันเป็นนี่เต็น direct funding ที่กันดูสักไม่กะโลอ้นเร่งๆเลยเนี่ยมินกองการรอนกิกะตุกกับเอ็นสวยนี่โอ้มากันดูสักเสียโปแพลตฟอร์มเอาไว้ตั้มกันเอาปุยะ central โปกันเครียดตีอันนี้อามาเราชูสรการมาสักขัน direct funding เป็กอาลูดูดาลฟังอินอัน NDA member เตอันนี้บอกเสียอันถูกยังไงสังกัดไม่เนี่ยชูกันถูกยังละปมเทโล central เฮียนี่ส่วนส่วน MNF สรการอินอาลูดูดาลนังคันวันเทงยัน direct funding เป็กอันลันดิโลอันนี้เต็นสิกุลเล่ sanctuary อันคุตเป็กกันดูสิกุลปะขัตมิโซรัมอาจารย์โหลาเอามา District Council อาจารย์โหลาอมบกะอันนี้CRอยากตัวรันได้ฮะ discipline พอขยะอัฟเฟลกันติโลนี่เกี่ยมามีมัลดูดานตักเพจวน sanctuary ส่งบากเฮียนสกุลส่งที่ District Council นปุ่มบิลเวกต่อสิละอันมอพรณะเปรตีกันดูดานนี่อะอามาเราชูตีงั้นมันเนี่ยมตีพอให้หาเวรช่วงไงนี่กัน District Council ที่เคลมมาสิคุลเทรนขัด pilot project อังหันตีชินสอบพอดเตปออาทำไมเทียเต็น RE ฮีเองวางเงินตุนมาขานอันโลดอนกันติดส่วนสังนิสมนิปทุมสมนิปลีอาคาร second finance commission recommendation อายินอัน RE อสันจอกวางเงิน RE เปกันนี่จุมินัวชวน second finance commission recommend อังเซลขานอันอมตากวางเงิน RE เปกอันยังไงโตโลที่ขากันสอยเฟียดูเต็นกุมินทีละกุมทาร์ลวมตัวบัจเจตตัวนักอันพาสต้าอาเฮียน 6% in กันตีปุ่นสักอันนี้เต็นกัน governor เฮียน study team อาเซียมาชู study team report อังที่ส่วนกัลเทสิลังอินปางไงเดี๋ยวเล็กอันกัลเวโตฮีกันดูครบอันนี้เต็น horticulture อาเฮียนให้สอยตัวอัตมาอามารอชูแห่งฮิจูที่ทำเดี๋ยวเอามาอารมณ์เลยมาprocessing ฮีมุนตั้มตะกันนี่ตัวนี้เต็นอาตัง culture เฮียนประคัตเจ้ากันสวยดูชูผู้ป่าปุยารถนับกค่ะjoint cultural festivalอินในแต่งวัติค่ะที่ทำตักมีอินอะไรนะ
sập char ku ta po hian kan nam peng rang hi item kan nei tir zia tiang chuan a huap zau theyang berin kan tia tin kei phei chu heng kan nam peng minority zok te a festival a hian kalaman puizat zat ani tiang chuan hemi pual bi ka zo chipeng rang te a hu howa cultural fest han nei tlan kha kan in pum khat zual zel nan po a thavia vin karinga khang te po kha ngai to zui ta na thle in ka ria a ti chuan heng kan minister te pani demand hi ipas nge yang mutiin kan support ve ni kalome ngai nom le mai in bot sai do lo lo kami kha kan chief minister ina voin chungchang a riek na nia angai nom rem le mai an ding le de zak me le lampo kha ma ro chu ni dang ai chuanin an chief minister po khen tlem chon adim de win ka ria poni se angai nom video la in mule theu da ne